Mbere yuko rero tugaruka kuri aya makuru mashya agaragaza uko ibintu byifashe ku rugamba, dore ko uyu munsi n'ubundi mirwano yongeye gukomera ku kigero cyo hejuru, ndagira ngo munyemerere mbanze ngaruke ku makuru nakugejejeho mu gitondo ajyana n'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu byaba byamuzinduye i Rwanda kujya guhura na Perezida wa Angola Joao Lourenço akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Haba harimo ibijyanye no gushaka ingabo zishobora kuzaza kujya hagati ya M23 n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo kwizerwa akomeje kujya hanze akemeza ko ingabo byakunze kuvugwa kuva kera ko zishobora kuzaza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Chad kuri ubu ngubu ngo yaba ariyo nimero ya mbere y'amahitamo Tshisekedi afite. Reka tubanze tubigarukeho gato cyane mbere yuko dukomereza kuri izi updates zigaragaza uko ibintu byifashe ku rugamba, kandi amakuru yose twakugejejeho mu gitondo turakomeza n'ubundi kugenda tuyakurikirana. Ni mu gihe hari andi mashya twajya tubona tuzajya tugaruka twongere tuyakugezeho nk'ibisanzwe. Amakuru yihariye haravuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo yongeye gusubukura umushinga wo kohereza ingabo za Chad i Kisangani. Ni nyuma yuko uyu mugambi wari warahagaritswe bitewe nuko utigeze ugera ku musaruro wifuzwaga mu cyiciro cya mbere. Nkuko amakuru abivuga, intego nyamukuru y'uyu mushinga ngo ni ugushimangira umutekano w'umujyi wa Kisangani ufatwa nk'ingenzi cyane ku rwego rwa gisirikare n'ubukungu. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje guhura n'igitutu gikomeye cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, ndetse bikaba bigaragara neza ko M23 ishobora kwerekeza mu gice cya Katanga. Iyi gahunda yongeye kugaruka mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinjwa kuba yaritabaje ibihugu birenga 17 harimo n'ingabo z'amahanga, abacanshuro n'imitwe yitwaje intwaro ikiyongeraho mu guhangana na M23, ariko nta ntsinzi igaragara yigeze igerwaho ku rugamba. Abasesenguzi bakemeza ko kongera kwitabaza ingabo z'amahanga ngo biragaragaza uburemere bw'ikibazo cy'umutekano Kinshasa ihanganye nacyo, ndetse bikanagaragaza ko inzira ya gisirikare yonyine itatanga igisubizo mu buryo buhamye kabone, n'ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ariyo nzira yonyine yakomeje kwiringira. Ibindi bisobanuro rero ku miterere y'uyu mushinga turaza gukomeza kugenda tubikurikirana no kuzashyirwa mu bikorwa mu minsi iri imbere. Uko amakuru mashya azajya tugeraho tuzakomeza kugenda natwe tubibatangariza nk'ibisanzwe. Hanyuma rero uti ku rugamba ho byifashe bite? Ni muri Kivu y'Amajyepfo, ni ibitero bya drone n'indege z'intambara bikomeje kwibasira igice cya Minembwe na Fizi. Abaturage barahunga ku bwinshi, ni mu gihe Burundi bwohereje ingabo Akangari. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo, umutekano ukomeje kuzamba ku buryo bukabije. Ni nyuma yuko hatangijwe ibitero by'indege zitagira abadereva, drones n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, aho byagabwe ahanini ku midugudu ituwe cyane n'abanyamurenge ni mu gace ka Minembwe. Nk'uko byemezwa n'itangazo mu kanya kashize ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'igisirikare wa politiki mu mbabarire wa AFC M23 Lawrence Kanyuka kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025, ati ingabo za leta ya Kinshasa FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, abafatanyabikorwa bazo ba mbere na Wazalendo ndetse n'abacanshuro bakomeje ibitero by'ikirere bakoresheje amadrone bagamije kwibasira abaturage muri aka gace, kandi haranagaragara ingabo nyinshi cyane ku butaka zo mu ngabo z'u Burundi. Ni mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Lawrence Kanyuka yatangaje ko AFC M23 yamaganye ibi bitero ikabifata nk'ibigamije kwibasira abaturage b'abanyamurenge, by'umwihariko aho yagize ati ubwicanyi burimo gukorerwa abene igihugu bacu b'abanyamurenge bugomba guhita buhagarara ako kanya. Nk'ubwo ngubwo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025, ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje ubudahwema gushyira mu bikorwa gahunda yabo yo gutsemba abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi biragaragara neza ko uwo mugambi bashaka kuwushyira mu bikorwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ni abasirikare benshi cyane bagaragara ku butaka bo mu ngabo z'u Burundi, kandi bari kwisuganya bagamije gukomeza kudutangizaho ibitero. Yakomeje avuga ko imidugudu ya Minembwe irimo guterwamo ibisasu by'amabombe biva mu kirere hakoreshejwe amadrone. Ibyo bikaba rero byateje impfu ku basivile benshi cyane bahunga iyi mirwano ikomeje kugenda ibegera. Ati kandi ikirenzeho nuko ari abaturage b'inzirakarengane. Naho rero amakuru aturuka mu baturage n'imiryango yigenga ikurikiranira hafi bikomeje kubera mu gace ka Minembwe akavuga ko imidugudu ya Mubavusha
ndetse ni Mubavusha na Rugezi ngo yibasiriwe n'ibitero bya drone. Hagaragaye ibyangiritse bikomeye birimo nk'amazu n'ibikorwa remezo bitandukanye by'abaturage. Nanone kandi mu masaha ya vuba ngo hatangijwe ibindi bitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, aho rero n'ubundi byagabye ibitero mu kirere mu gace ka Rwitsankuku. Ibyo rero kandi bikaba bivugwamo ko byahitanye abantu benshi cyane nk'uko byatangajwe n'abaturage baho ngaho. Hakaba hashize iminota mike indi Sukhoi 25 yongeye kugaba igitero mu gace ka Gahwera ni muri Mikenke. Ibintu byakomeje guteza ubwoba n'ihungabana mu baturage. Ni mu gihe ibi bitero byakomeje mu bice bya Minembwe. Andi makuru aturuka muri teritwari ya Fizi yemeza ko FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ngo bavuye mu mujyi wa Mboko uherereye nko kuri kilometero 45 uva Uvira. Societe civile yo muri ako gace iravuga ukuntu ibintu bikomeje kwifata, ikavuga ko uku kuhava kw'izo ngabo ngo kwasize abaturage mu bwoba, batinya ko imirwano ishobora kuba igiye gukomeza cyangwa se ko hashobora kuba hagiye kubaho indi mirwano mishya. Bamwe bakemeza ko uru ruhande rwa leta rushobora kuba rwari rugiye kwisuganya. Ibiri kubera muri Minembwe no mu bice bikikije icyo gice bikomeje kongera impungenge ku mutekano w'abasivile, by'umwihariko abanyamurenge bamaze igihe kirekire bavuga ko bibasirwa n'ibitero byibasira abaturage, by'umwihariko mu midugudu yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abakurikirana umutekano mu karere nabo bakomeje gusaba amahanga ko yatabara, hakaba iperereza ryigenga ku byaha bivugwa ko bikomeje gukorerwa abasivile. Ibi kandi byanagarutsweho mu nteko y'umutekano ya Loni iherutse guterana. Ni mu gihe Kinshasa ikomeje gushinja AFC M23 n'u Rwanda guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibirego iteka ryose u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ndetse rukavuga ko rutagaragara muri ibyo bikorwa by'abanyekongo ubwabo. AFC M23 nayo iravuga ko leta ya Kongo ikomeje gukoresha imbaraga z'umurengera, ikifashisha imitwe yitwaje intwaro n'ingabo z'abanyamahanga, no kuvuga ingabo z'u Burundi, ni mu gukomeza kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Ibintu M23 yongera gutanga gasopo ivuga ko byahagarikwa bikiri mu maguru mashya. Ibi byose birakomeza kugaragaza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje gufata indi ntera ikomeye, aho abasivile bakomeje kwishyura ikiguzi kinini cy'iyi ntambara. Ni mu gihe amahirwe yo kubona amahoro arambye akomeza kuba make muri iyi mirwano. Ibyo kandi bikaza bikurikira andi makuru yemeza ko Tshisekedi aho kugira ngo akomeze gushyira imbere inzira za diplomasi ari kujya gushakisha ubufasha bwa gisirikare, ni mu rwego rwo gukomeza gushyigikira iyi ntambara no kwirinda ko noneho yamusanga mu mutima w'igihugu cye. Igice cya Katanga gifatwa nk'umutima w'ubukungu n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi andi makuru menshi aturuka ku ruhande rwa M23 nayo akemeza ko uwo mujyi bashaka kugira destination y'iyi ntambara, cyangwa se aho bifuza ko iyi ntambara yahagarikirwa. Ni mu gihe abayobozi ba M23 haba ku rwego rwa politiki na gisirikare nabo bakomeje kugaragaza ko byanze bikunze bazerekeza muri icyo gice.